Today, may I remind you that in every election, there is indeed a need to adhere to the code of conduct prescribed for an election. Tinhlangano letehlukahlukene tetepolitiki kanye nalabo labangenele lukhetfo ngekutimela eGauteng bahlangene eEmperor's Palace kute uhlikihla umthetfo wekutiphatsa kulolukhetfo lolutako. Imagine if we didn't have elections. It would be assassination, it would be tortured. Lowa ke wabaljaji enkantolo yemtsetfosisekelo waphindze abe sishoshovu semzabalazo wekulwisana nelibandlululo Albisex uthi lilungelo lebantfu bakuleli ukuthi bavote kanye nemtsetfosisekelo walelive kuyimpumelelo lenkulu. Anguvusele mbukeli wetindzaba telwimi lwesiswati lesitfula sisa Auckland Park eJoseph tindlini tekusakata te-SABC. Kanti ke khumbula ukuthi letindzaba tetfolakala futhi etinkundleni tekuchumana i-X, i-Facebook, ku-SABC Plus kanye na ku-YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Tinhlangano letehlukahlukene tetepolitiki kanye nalabo labangenele lukhetfo ngekutimela eGauteng bahlangene eEmperor's Palace kute uhlikihla umtsetfo wekutiphatsa kulolukhetfo lolutako. Lo mcimbi bewuhanjelwe tinhlangano tetepolitiki letingemashumi kanye nalabasihlanu labangenelwe lukhetfo ngekutimela. I-IEC imemetele ukuthi bantfu lababhalisele kuvota ngalokusemtsetfweni bangu-27.4 million. Kanti iGauteng inesibalo lesetulu salabo lababhalisele kuvota njengobe isibalo sabo sime ku-6.5 million. Lamaqembu atibophelela ekulandzeleni nekuhlonipha umthetho lolukhetfo lolutako. Yes, we have pledged and followed the code of conduct. We'll continue to do so. We want to pledge as the Democratic Alliance to uphold the principles of democracy and to make sure that indeed the elections are free and fair. The EFF in Gauteng commits to uphold the IEC Code of Conduct, and we will ensure there is utmost discipline within our ranks. Lukhetho lonyaka kuthiwa lumcoka futhi lisasasa lelifanele lukhetho lokuqala ngaphansi kwentsando elinyenti. Emaqembu etepolitiki langetulu ngokukhulu amathathu akhombise inshisekelo yokuheha abalandzeli ukuthi bawavotele kulokhetho. eGauteng angamashumi amaqembu etepolitiki latawungenela lukhetho bese babasihlanu bantfu abangenela lukhetho ngekutimela. These elections are very important. These elections are not just a reflection of the 30 years of our democracy. They are about the life esidimeni that we have seen, where we have lost people in this country that have not yet been accounted for. Many parties compare this to 1994. I say it's not. Our problems have more than doubled where we currently are standing. ELFSA, we commit to adhere to all the rules and regulations during this 2024 elections. Experiment is a good teacher. You have got 30 years of experimenting. We don't need to tell you what to do when you go to the ballot. Njengoba lelanga lelibuka ngalabovu selisonzela i-IEC ithi seyime ngemumo. Isihlalo i-IEC Msuthu Mwepa ucela abantu bakuleli nabo bonke labatsintsekayo ukuthi bavikele isithulu sentsandvo elinyenti lelive. Today, may I remind you that in every election, there is indeed a need to adhere to the code of conduct prescribed for an election. In our country, elections are indeed the cornerstone of our democratic society. They represent the voice of the people. Njengoba amaqembu atibophele ekuhlonipheni lo mthetho wokutiphatsa linyenti selitawuva esikhathini esingaphansi kwamalanga lakamashumi ukuthi ngubani utawuphumelela. Lowa ke wabaljaji enkantolo yemtsetfosisekelo waphindze abe sishoshovu semzabalazo wekulwisana nelibandlululo Albisex uthi lilungelo lebantfu bakuleli ukuthi bavote kanye nemtsetfosisekelo walelive kuyimpumelelo lenkulu leyatfolakala ngalesikhathi lelive lilwela intsandvo yelinyenti. Uthi lilungelo lekuvota kwawonke kwekucala ngca elukhethweni lwa-1994 kule minyaka lingemashumi leyengcile kwenda lelive litive njengalelo leliphelele kwekucala ngca emlandweni walo. Lukhetho nekubusa ngentsandvo yelinyenti kusisekelo sekuthula kuleli. Umthetho sisekelo udlala indima lemcoko ekuqinisekiseni ukuthi umthetho nekuhleleka kume ngemumo futhi. Tonke takhamuti teNingizimu Afrika tavumeleka ukuthi tivote kwekucala ngeminyaka wa-1994.
Nyalo ke ngemva kweminyaka lengemashumi lamathathu takhamuti takuleli tinelithuba lekuletha lushintsho ngekuthi tivote. Imagine if we didn't have elections. It would be assassination, it would be torture, it would be fighting, it would be the powerful, the richest, the bullies, the corrupt, it would be rampant. Emaqembu etepolitiki anxuswe ukuthi atibophelele kuphuculeni timphilo tebantfu labaswele kuleli. The uprooting of poverty, the good of all countries' people, and good and honest governance must underpin all coalitions. Umgomo wendlela yokutiphatha ngesikhathi selukhetho lotene IEC utawusetshenziswa njengelithulusi lekubophelela emaqembu etepolitiki ukuthi atiphendvulele ngelukhetho. The Electoral Code of Conduct is critical because it sets the standards of behavior and conduct of political parties, their leaders, their representatives, their members as well as supporters, and then also the independent candidates and their supporters. Nemaqembu etepolitiki atibophelele kutheni awulandzele lo mgomo. Sibalulekile into yokuba kube khona imithetho esilawulayo kwezonyulo ukwenzela into basonke sihambe ngendlela. The main issues for our party now, our foundational principles are non-racialism and democracy, and I think they are what's behind this code of conduct, ultimately delivering the best outcome for the people, in this case of the province. People might be overexcited to the point of even taking up arms, which we hope will never ever happen, but we need to secure ourselves. And that's partly the reason for the code of conduct. Hulumende lotawukhethwa kule minyaka letako unemthwalo emahlombe wawo ukuthi aqinisekise ukuthi uphucula timphilo talabaswele nekunciphisa ligebele likhona kulabaswele nalabaphethe umnotho. Umbuto lomkhulu lokhona uthi ingabe kwehlukana ngekwebuhlanga kunemthelela lokunganani elikhethweni. Ngekusho kwemiphumela yetelukhetho kuyacaca ukuthi bantfu bavotela tinhlangano letiholwa bantfu belibala labo. Intshonalanga Kapa lenesibalo lesetulu sebantfu labatiwa ngemakhalathi seyibe yindzawo lapho tinhlangano tilwela ukutfola emavoti khona. Ngekusho kwetibalo tanga 2022 sekunelishintsho etindzaweni letibalulekile kulesifundza kanti lokhu kusho ukuthi singabona tinguquko elikhethweni lolitako na. Sifundza intshonalanga Kapa sinesibalo lesetulu salaba lababitwa ngemakhalathi kepha tibalo takamuva tikhomba ukuthi baningi bantfu belibala lelimnyama labahlala ngaphansi kwamasipala lomkhulu weKapa. Iyayisithi bantfu labangemaphesenti langemashumi lasithupha nakutsatfu lababhalisele kuvota kulesifundza bahlala ngaphansi kwalo masipala. Bangemaphesenti langemashumi lamane nesihlanu bantfu belibala lelimnyama labahlala ngaphansi kwalo masipala. Kanti emakhalathi ngemaphesenti langemashumi lamathathu nesihlanu. Ingabe lokusho ukuthi singehla sibalo sebantfu labavotela iDA kulesifundza na? I would be very weary of framing it in racial terms. So I am not saying that we must be colorblind. That's not what I'm saying at all. Clearly, race and demographic composition plays a major role, right? We still have spatial apartheid. Njengalwati Zwelithu Jolobe University of Cape Town uthi kwehlukana kwebantfu ngekwebuhlanga kutepolitika kunamthelela lutheni. If there is a correlation between the increase in certain demographic groups and also an increase in the amount of people signing up to vote, then potentially you could have that. But however, as a matter of empirical observation, there is no correlation between an increase in, say, the youth, for instance, and shifts in voting patterns. Afrika uthi nanoma ngabe kwehluka ngokwebuhlanga kunemthelela kepha kufuthi kutshathwe njengesizathu lesiholela ukuthi bantfu behluke kutepolitiki. Njengoba kunetizatfu letibalulekile lokufuna inhlangano tilwisane nato kufaka ekhatsi busweti. Jolobe nayo yavuma kepha uthi sifundza intshonalanga Kapa sehlukile kunaletinye tifundza nakuta kutepolitiki. Sikubutile mbukeli ukuthi imbi ye-ANC ne-MK enkantolo isabuke inqubekela embili yetimfuno tebantfu noma sekuvana kwemandla kutepolitiki. Umbono wakho uyalandzela. Lento ye-ANC ne-MK ngasho ngithi kukuzwana amandla. Ukungafuni ukuvuma kwi-ANC ukuthi uZuma akasekho sehambile. Esikhundleni sokuthi inhlangano incede abantu bente timfuno tebantfu bona bavane amandla bayalwa lapha nalapho kufona ukuthi abasithathi serious. Impi ephakathi kwe-MK ne-ANC msasazi ayisanikeza ithemba ngathi izaba lidushe phakathi kwe-MK ne-ANC
oluvoto oluzayo kungathi kuzoba nzima kakhulu. Lamaqembu ayangithusa manje ngathi idingo zomphakathi akusiyona into ayiqhambisa phambili. Aqhambisa ukulwe enkantolo akhombisana namandla ezepolitiki ukuthi ubani omkhulu ubani omdala. Sengiyayibuza ukuthi abavoti bazokuthola lokho abakufunayo ukubona ngiyangabaza. Behlushwe yini emsakazi ngeimfuno zabantu ngoba bafuna ukubuka nomunye ufuna kugqame yena bonke phela laba abantu kade bephethe izwe ayikho into asebeke basenzela yona. Zonke nje izinkokheli zalamaqela amabini MK neANC abekho abenzela izidingo zabantu ngama opportunity bonke ababantu aba benzela bona nefamily zabo. Kana ngumbono wembukeli iSABC ete yetfeswa ukuthi phendvulela ngawo. Sodolobha wangaphambilini wamasipala lomkhulu weTshwane Dr. Moronwa Makwarela akasekho emhlabeni. Makwarela ushonele esibhedlela ngemva kwegula sikhashana. Udubo kuyena oqokwe umndeni ukuthi abe umlomo wawo njengoba uhleze emanzini nje ugeqe amagula ngokwenzeke ngaphambi kokuthi kumenele owayeyimeya yomkhandlu iTshwane. Wamsa kudokotela udokotela ufika lapha emarumini wathi no uyamcheka kahle kodwa ufuna ukwenza ama further tests amhambise esibhedlela admitted to the hospital in Leratong Hospital. Uthe khona apho bamenza ama tests and then around 2 AM uyafona futhi unkosikazi wakhe efonela mina no bathi bayenza further test again CAT scan. And then around 4 wamfonela futhi esithi ungani ucollapsile and has passed on. Obe umngani kaDokotela uMakwarela nathi kade ibanethi imvula bendawonye umphomo khono uthi kushaye kwezwela ukwedlula kwaMakwarela emhlabeni. Umuntu lo abathanda abantu ndahlangana naye eCity of Tshwane and before lapho nakho ubahlethi umuntu lo aba active kulu epolitikini and sabe siqwala singane sethu yaba speaker eTshwane yata yaba mayor eTshwane. Udokotela uMakwarela ushone seneminyaka engama52 ubudala kanti ushonele esibhedlela iLeratong. Uma ngabe sixoxisana ke namalungu omndeni wakhe athi ke uvele waphelelwa umoya. Uqale wahanjiswa ke kudokotela wasedluliselwe esibhedlela nalapho ke kumenele khona ukufa. NguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC eKempton Park eGoli. Kuletinye uma sibuya ititolo mengameli Cyril Ramaphosa uthi kubalulekile ukuthi tisebenti tiholelwe imali lejabulisako nobe lebonakalako kude titosebenta ngekutikhandla. Pamukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba tesiswati uma usanza kungena ukhethe kahle hlala nathi. Lomunye webaphenye ecaleni lekubulawa kwaSenzo Meyiwa uphinzilitwe ngemibuto lomuhla enkantolo lephakeme ePitoli ngekuthi kwendiwa yini ukuthi incwadi legunyata kuboshwa kwalobe kasingani sakhe ngaleso sikhathi Kelly Khumalo ingasebenzi. Sicelo sencwadi legunyata kuboshwa kwaKhumalo sendiwa ngenyanga yembala ngeminyaka wa2020 ngalesikhathi kufakwa ticelo tekuboshwa kwebasolwa kepha saKhumalo asimanga isigunyatwe. Statement lekuthiwa tekuvuma licala letiniketwa ngomsola wekucala Muzisibiya nomsola wesibili Mbongandanzi tifake ekhatsi umhlabeleli Kelly Khumalo njengongqondongqondo ekubulaweni kwaSenzo Meyiwa lekunguye lowakhipha umyalo waphinze ukhokhela kubulawa kwakhe. Iphinze-ke yavela inkantolo imbude ukuthi kungani Kelly Khumalo angazange aboshwa. Are you aware also why that application for that warrant of arrest has not been authorized against Ms. Kelly Khumalo? My Lord, I am not aware. Semniningwane amakhalekhukhwini Colonel Lambert Stein uvete kusikwaba khona kuchumana emkhathini kwaKhumalo nomsola wesihlanu ofiso kuhle Nduli. Lokho kuchumana kwenteka mhla 2 enyangeni yengcinga 2014 namhla 15 enyangeni eMphala nga2014. Umshadelo uthi lokho kuchumana akusho bucala. For argument's sake, it will be proved or it can be said that there was a communication between Ms. Kelly Khumalo and Mr. Nduli. Is there an offense there? According to your knowledge as part of the investigating team in this case. My Lord, I have no comment.
Advocate Charles Mnisi lomele umsola wesithathu umthobisi inqubekela ukuthi ahlabe ngemibuto omhola. Cyril Ramaphosa uthi kubalulekile ukuthi tisebenzi tiholelwe imali lejabulisako nobe lebonakalako kude ukuthi titosebenza ngekutikhandla. Ramaphosa uthi kunebantu labathi imithetho yakuleli icinzetela tisebenzi kepha abafuni kuphumela ebaleni basho ukuthi nguyiphi lemithetho. Bengamele uthi tisebenzi letiva tibalulekile tichuba kahle kakhulu uma tisebenza noma emsebenzini yato. Workers who feel valued and respected by their employers are more likely to contribute, as I was saying, ideas to improving processes, products, and services. It is human nature that one is more inclined to contribute one's best efforts when one has a vested interest in the success of that particular venture. Mengameli uthi lelive linemithetho lesita bantu belibala lelimnyama kufaka ekhathi bantu labasha ukuthi bavule emabhizinisi kanti nahulumende uyaqhubeka nekusekela lawo mabhizinisi lasafufusa. Nasivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi liqinile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asasashe sibambi N4 sive Sibusiso Mahlalela ukuthi usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Alishone Rebecca Sibusele nakumbukeli ekhaya khaswethu ngizabe lesitiphethe ngensimbi yesithupha kumsakazo ligwalagwala FM kuhlelo diphuma embiteni. Nginahle tithinvu nankulu kulesifundza sempumalanga sobita ke bahlaba kulesifundza kusibahloniphe insita ncandi tahulumende kanti ke uvetelo ngalesikhathi anekelela ke ngesibhedlela ibhetali kulesifundza sempumalanga ngetulu kwaloko emaphoyisa kulesifundza sempumalanga sasikumiseke liphenyo kulandzela ukuthi indvodza site ibulale makelone eminyaka lemashumi lamathathu nesithupha budzala lapho lendvodza iphinzeke yalimata abantwana banayeke indvodza ngaphandle kwelidolobha imbombela emathafeni kuso lesifundza sempumalanga letina letinye umsakazo ligwalagwala FM kuhlelo diphuma embiteni nyalo ke nacoba ke insimbi yesithupha kuthi manje kube insimbi yesikhombisa. Asibonge Rebecca, asibonge nakulithimba lakho eJozi. Mbukeli itiyagoca talomuhla thola letinye ngalokutako ungakhohlwa kusasa bakhona abalingani bethu besindebele nisale kahle. Ngulesibili nthambang namukele kunasi simo selithuba kulamakhaya sanibona sibuka namhla kusihlwa siyabona ukuthi ngathi ihlobo lapha entshonalanga kunyukela khona esifundeni sethu esikhulu kanti ke kunelibhandi lelinyuka kolemafu lesho kona lingahambisani nemvula lingafika ku30% la eligwini eMpumalanga Kapa kungena kancane lapha esifundeni salapha eKZN babukela emakhaya kanti umoya ugijima ufike khona ku10 km ngeli hour babukela emakhaya zingena kona ilangeni lakusasa siyabona usilobesele njawo lawo mafaka kanti netinkhungu letinye tindzawo kanti endlane leve lapha esifundeni salapha eMpumalanga bonakala amathuba emvula ngagcina sayifike khona ku30% babukela emakhaya kanti ke umoya ungilopholile ecishe even nokwabona emakhaya singena kona kufuthumala kwelive la eGauteng lapha enzaweni lapha eJohannesburg tocala khona ku15 nyolo ku28 Carltonville ihlethi lapha ku31 kanti iPitoli tocala ku16 nyolo ku30 kanti Vereeniging ahlethi khona lapha ku28 sinyola khona lapha esifundeni lapha eLimpopo Musina uhlethi khona ku32 Polokwane cala 14 nyolo ku28 Mokopane hlethi ku32 Bela hlethi ku34 kanti lapha eliphalale lihlethi khona lapha ku32 sinyukela khona lapha esifundeni lapha Mpumalanga lapha esikhukuza hlethi khona ku33 Mbombela 28 kanye neCarolina Emel ucala khona ku10 nyulo ku27 eSandton hlethi khona ku29 Emkhondo 28 kanye neSekunda singena khona lapha eKwaZulu Natal abavakashela lapha eThekwini hlethi khona ku27 libavumile Pietermaritzburg hlethi khona ku28 Richardsburg cala khona ku22 nyulo ku29 kanye uLundu kanti eVryheid nakhona hlethi khona ku29 sehlala endance lapha eMpumalanga Kapa eMthatha hlethi khona ku27 kanye neKumani lapha enqoba hlethi khona ku29 kwaNontsholi hlethi khona ku20
25 eqonke liqala khona ku-15 nyulo 26 kanti igqibekha lihleli khona ku-22 emva komadina lifuthumele leyo nzaba bole emakhaya eNtshonalanga Kapa eCape Town liqala khona ku-12 nyulo khona ku-22 kanti eBeckford West liqala khona ku-14 nyulo 25 eGeorge liqala ku-14 lihleli khona ku-20 Riversdale liqala khona lapha ku-13 ahleti khona lapha ku-22 Mossel Bay liqala khona lapha ku-15 ahleti khona lapha ku-19 babukela emakhaya lifuthumele letinye indzawo lapha endaweni lapha eNtshonalanga Kapa kanti-ke esifundeni sethu lesikhulu nazo endaweni lapha eKuruman liqala khona ku-13 lihleli khona ku-31 Kimberley nayo ihleli ku-31 DR aqala ku-11 ahleti khona ku-27 Sutherland ihleli khona ku-23 Calvin aqala khona ku-7 ahleti ku-25 kanye bambisene kanye neSpringbok lifuthumele Appington uhleti ku-35 yashisa kakhulu leyo ndzaba babukela emakhaya singena khona lapha eFree State endaweni lapha eSasolburg ihleli khona ku-29 kanti iFrankfurt nayo ihleli khona ku-20 Bethlehem aqala khona ku-6 anyuke ku-27 bambisene nayo iFixburg kanti eBloemfontein lihleli khona lapha ku-29 babukela emakhaya singena khona lapha eNorthwest esifundeni sethu segcina babukela emakhaya lapha endaweni lapha eRustenburg lihleli khona lapha ku-32 kanti-ke 11 lapha eKlerksdorp lihleli khona ku-31 emva komadiya kanti eVryburg qala khona 11 liyo khona ku-32 Tosca ahleti lapha ku-34 Taung liqala khona lapha ku-14 anyukele khona ku-33 eBloemhof liqala ku-13 lihleti khona lapha ku-31 Mahikeng ahleti lapha ku-32 buka ngathi ngilokule ngiphazela ukubuka lokuhle etinhlelweni lanzelako nisalane kahle